Embeera nuko erukusha omu byaro nka Kyarahanga y'okubanza, eya kabiri hamwe na Kyereta omu woodi eya Kyarahanga, divisioni eya Kagongo omuri Ibanda bwanyuma y'okuteerwa ekigwererezi ky'enjura ey'omuyaga. Enjura n'orubaare rwizire rwateera entookye zaitu nk'oku murikuzireeba, mwena hari oru omuntu taine ky'okurya kyona. Mbwenu kyo kyatureka habeho kuba tihiine akatookye akasigara keemereireho bakato bakakuru, yoona emitumba yoona egwire, itwe nitwesuubira enjara y'okufa nitureeba. Okurugirira aha batuura, ekigwererezi eki kibaireho shaaha nk'emwe ey'izooba rya nyumwebazyo omu mwabazyo. Enshonga ei nkureeba ey'amaani ei turinza kuvugana n'enjara, ahabw'okuba tubaire turugire omu mushana kandi n'obutookye obubaire bwemereire buriho bukye bukye nabwo bwagwa. Rwange ndworu nyote nasigaza nyine famire abaana 23 boona binyina omuka yange na banyina bo babiri. Ahi twahikira omu mwanya ogu, bakuru b'ebyanga na n'abebembezi baba bari aha kureeba oku abatuura basiisikariirwe ebintu byabo kandi bashaba abebembezi abarikubakiraho okwimukiramu omu nshonga egi. Nunamanyisa abakuru boona aba chairman LC5, LC3 ba councillors kubamanyisa ekigwerero kitungire. Amakuru aga gashakwa Timothy Mushabe.